Antena Zagreb. Dobar dan. Svećeniče, vi ste? Da. Imam sad jedan problem koji ne znam baš kako ga prebroditi, ni kako ga, mislim, ne mogu ga riješiti nikako očigledno, ali koji me proganja i ne znam kako se nosi s tim. Ajde. Pa roditelji mi se rastaju. Da. Tata se osjeća tako malo povrijeđena, mama je sad kao, ajmo reći, zadovoljna. I sad ne znam da li da se veselim to njenoj sreći ili ne. Pretpostavljam, dakle, već imate sigurno 30 godina. Imam ja 42. Mama ima 68, tata 73. Koliko god je teško, treba prihvatiti, jel? Zato šta, znate šta, meni je žao tata ostaje sam. Mama je našla sebi novu osobu. Ali gledajte, mislim, ta gospođa je draga, razumijete, ja ne mogu reći, ona je draga i sve, ali ja ne znam, opet ne mogu ja, razumijete, pred njom glumiti, opet ne znam kako se postaviti prema njoj. Dakle, ne trebate vi, ne morate prema njoj pokazivati osjećaje radosti, veselja i ono... Čekajte, govorite o mami ili o curi njenoj? O toj curi njezinoj, dakle, ne trebate vi njoj, ali nemojte, dakle, u tom smislu, dakle, mrzovoljno ili, dakle, nekako u smislu, jer opet će taj odraz, dakle, vaš postavljanje prema toj curi odraziti se, dakle, na majku, pa ćete njoj onda zagorčavati. Ne znam, ja ću sad nekako još nositi s tim, ali brat i njegov dečko, to on katastrofa, on je mlađi, on to ne može uopće, on je poludio. Ma nekako mi jedino, znate kako tata mi ima 73 godine i imam osjećaj da je ostao sam. Da, ba dajmo onda nađem nekog dečka onda i njemu. Šta ja znam kako bi to... Pa evo, dakle, u toj... Zato situaciji koja će nekako život ide, jeli, iznjedrivat će, dakle, to nekakve perspektive, pa ćeš onda moći vidjeti, dakle, bilo to, recimo, najoptimalnije rješenje. Znači da mogu reći, tata, ako si ti zadovoljan s njim, onda sam zadovoljan i ja. Tako je.